laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal harayno ko kala ko wonɗon min salmini on min landike so tawi hiɗon e jang Allah hara on foppo moɗon hiɗon e jam ton. Na musidɓe julɓe tedduɓe harayno andirɗen noon e jumaje ɗen fof hiɗen mari bayana ka radio laawol kisal. Hari hande nun ko docteur Mouhamadou Wuri Bari hafisahullahu wonno ka ligne hande. Haray noon ko ustasi Mahfouz Ba woni ko remplacé ɓe ɗo hande, ko kamɓe woni en yewtande ɗo ɓe ko Allah subahanahu wa taala on arsikiɓe. Haray ɗen inna ɓe ko saɗi ko tooli. Haray no andirɗen noon hina premiére fois usage en hiɗo natude ɗo ɗe. Haray ɓe naati ɗo ko ɗuɗen wata kontude en fof ɗen andi ɓe kadi. Haray ko ɓe leeluma kadi. Haray ɗen andi kadi ko kamɓe woni imamu on ka juulirde imam Maliki ka meɗen Konakiri ton e juulirde gono Kobaya. Haray ka kamen ton kadi woni ko ɓe duɗi en torike subhanahu wa taala o yo Allah waɗu barke e gandal maɓɓe ngal e okkoren enen kadi gandal waɗa en e jentotoɓe ƴetta ko ɓuuri moƴƴude kon hutora. Haray Oustaz Mahfouz ara men inni on ko saɗi ko tooli. Haray min watta micro jungo moɗon ɓay haray jemmi seeɗa yimɓe ɓen no ka ligne no habbi inchallah. Hara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علق الفلاح والنجاة بذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray waɗi kon en yette Allah subhanahu wa ta'ala tagoɗo en o waɗi e yimɓe o nemiri en islam o yamiri en ko tawata nafooreji meɗen no e muɗum o rentini en kala ko tawata lorra men no e muɗum. haray ɗen jarnama kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nemaji makko ɗin fof tentinen oɗo nema islam nema mo tawi koye giggol Allah e yurmede makko waɗi si o waɗi en julɓe o waɗi haray wongol julɗongol koko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا sinano sabu yurmede Allah nden e ɓural makko ngal e dow moɗon hay e goto moɗon laaɓatano. isan se woni julɓe na tawɗen ɓuuri fof gandal, se woni julɓe na fiɗen ɓuuri fof dambe ma ɓuuri fof jaahu, ko wonirɗen julɓe ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala itti ka yurmede makko o yiɗi waggol en julɓe hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo nema fota yiltoɗen ɓaawo ɗum seeɗanɗen mo gootan ka ko makko ko farli e hoore meɗen yen seeditanoma kon ko tawata kon neɗɗo kala ko anndi kon fuu kala ko wuuli kon fannin o seedaaki wondema alaa reweteeɗo si wona Allah subhanahu wa ta'ala o waawata wonde julɗo. toroɗen mo yo juule nenaaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam e ɓeyngure maɓɓe nden e sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal haa ñandalngal ngal dari. haray embere ko Allah subhanahu wa ta'ala newni e jemma meɗen oɗo wono bandirawo meɗen on holliri ni e haray ko docteur wonno ko yeli ɗen yo hiirude e meɗen kala de meɗen laawol kisal ɗo hannde kono e nde wonno haray kellal ngal no manque seeɗa en toɗi Allah subhanahu wa ta'ala sellimɓe sellinana en kala makkoɓe fof ɓe nan kisi adna e lakara haray e yewte seeɗa yiltiten darɗe meɗen ɗen e fii jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ngeli e yamiroje ɗen no ɗuuɗi ka diina kono haray jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ngol no jeeya e yamiroje ɓurɗe himmude ɓurɗe welde wadde ɓuraɗe welsindeede e muɗum. ɗum waɗi haray julɗo on fiiyo o woɗɗodir e seytane o ɓattodira e Allah subhanahu wa ta'ala Allah wurta e makko malaika ko heno renama wonde e makko hewmo e boneji ɗin ko ma neɗɗo o wona jantotol Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en jantagol mo e nokkeli buy nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en ma amila adamiyun amalan qattun anja lahu min azabillahi min zicrillah. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema ɓinguel adama gollali hay e gollal gotal dandungal mo lette Allah ɗen ha hewtiti jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. bimana neɗɗo on ko o gollata kon fuu e ko o wowlata kon fuu alaa ko ɓurata mo dandude lette Allah ɗen hewti jantagol Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi haray no jeeya e moƴƴereeji ɗi kañum julɗo on o haani wasiyaade hoore makko o wasiyo julɓe ɗimmooɓe makko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala holli en nokkeeli buy e nder deftere makko nden wonde makko yo en janto fii makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. no jeeya e muɗum
ka batte julɗe farilla iɗen geli Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde o yamiri en juulugol ngol o winelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi alsolata inna alsolata tanha an alfahshai walmunkar wala zicrullahi akbar o winelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam janngu an muhammadu ko tippina e maɗa immorde deftere nden ñinnu julɗe ɗen ɗeɗo julɗe tawi ɗe ñiiɓi hiɗe danda neɗɗanke on waɗugol pankere hiɗe danda neɗɗanke waɗugol piiji añaaɗi kono noon ko jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ɓuri mawnude ɗum waɗi kanko subhanahu wa ta'ala o wi en fa ida qadaytum as-salata fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum si on gayni juulugol moɗon ngol wonte hande kadi e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala jante Allah hiɗon dari jantoɗon Allah hiɗon jooɗi jantoɗon Allah subhanahu wa ta'ala hiɗo waali sen taskike moƴƴa ɗiɗo alhaaliji tati ɗi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ye en janto Allah e muɗum saanga nde neɗɗo o dari e saanga nde o jooɗi e saanga nde o waali neɗɗo wurɗo o mara alhaali mo o wonata e muɗum e ngurdam makko ɗan si wona e gongel e ɗiɗo tati wawata wonde neɗɗo no wuuri neɗɗo wurɗo wawata wonde sina hara himo dari ma himo jooɗi ma himo waali jooni noon Allah subhanahu wa ta'ala o wi en si tawi woni an neɗɗo on a gayni julde maɗa nden ko ya janto Allah subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo alhaaliji tati ko wona noon kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala imo yamiri en jantagol mo e batte julde juma nden so wattani yila ka julde juma kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دو الله سبحانه وتعالى كجمع ونودي يمبه غمديمبه بن ونودي غمديمبه بن o wi si tawi noddinanama julde nden nyande juma إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة si noddinanama julde nden nyande juma fas'aw ila zikrillahi yahe faade e jantagol Allah ɗo o wi julde nden jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno julde nden ko ɓuri heewde ko watte mare kon ko jantagol Allah subhanahu wa ta'ala idan o wi fas'aw ila zikrillah wa dharul bay' acce ngeygu mungu acce kala golle ko jokkuno ɗon zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ko waɗugol mon ɗum bi mana accugol golleji mon ɗin aduna yankoji ɗin si noddinanama juma on yahon faade jantagol Allah ngol ko ɗum ɓuuri moƴƴande so tawno haɗa ɗon anduno nafoore ko woni muɗum kon e ka sakkitode mum o wi fa ida qudiyati salatu si woni julde nden gasi fantashiru fil ardi saake ka leydi bi manamo kala e moɗon huccu yaha e golle muɗum watta jottoɗon hande kadi ɗaɓɓugol goɗɗum ngo fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah saake ka leydi ɗaɓɓon arsike Allah on o sakkitode honɗum o wi wazkurullaha kathiran jante inde Allah ko ɗuuɗi la'allakum tuflihun no gasa male ɗon bi mana ɗum ɗo no holle wondema Allah subhanahu wa ta'ala julde nden himo keeri kono jantagol ma ngol o keera par ce que sen ndaari jooni ka batte julɗe farilla ɗa ko wi ko yen janto Allah subhanahu wa ta'ala e alhaaliji tati si tawata ɗi wurɗon wona e muɗum alhaali ka neɗɗon dari ɗon e alhaali ka neɗɗon jooɗi ɗon e alhaali ka o waali ɗon ka batte julde juma ɗo o wi tun jante inde Allah ko ɗuuɗi wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun jante Allah ko ɗuuɗi fii yon heɓu malore idan ka hajju kadi se wattani yila ɓaawonde hajju ngun timmi subhanahu wa ta'ala ko yamiri en ko jantagol inde makko o wi fa ida qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw asadda zikra en geli arabu ɓen hari ara nun e aɗo islam on arde hay hajju no wuuduno ko won tun hari hajju maɓɓe wuudungunde ñande wona no islam o wi'iri ni ɓe sanzino ko annabi ibrahima alayhi salam acci kon e nelaɗo sakkitiɗon arali taw tawi ɓe yaha ɓe hajja e noneji maɓɓe ɗin ɓaawo nde ɓe gayni hajju maɓɓe ngun ɓe jooɗomo be mantora mawɓe muɗum e baabiraɓe mum e soriraɓe muɗum hebbina wuulugol fii inde gori muɗum mantora ɗum way islamu on ari hajju ngu wattama e noone maggu on julɓe ɓe fuɗɗike hajjude
Allah subhanahu wa ta'ala yamiriɓe andintiniɓe ko ɓe wonno mum kon adi islam on arde o wi fa ida qadaytum manasikakum si on gayni golle mum hajjuɗen fazkurullaha jante Allah ka zikrikum aba'akum ay min qablu wono jantorayno ɗon hebbinon wowlugol inɗe baabiraɓe mon e soriraɓe mon e mantiraɓe mon ko adi islamu on arde joni changé on none ɗon watton jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde timmin ɗon hajju ngun ɗum ɗo fof ko hollata e wondema ko neɗɗo julɗo on jaka haray himo yamira yo hebbin jantagol Allah subhanahu wa ta'ala idan ko ɗum waɗi haray e wasoyi e yamodiray enen julɓe ɓen yen hebbin jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e alhaaliji ɗin fou nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o hebbinno jantagol Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi'i ka deftere makko ya ayuha alladina amanu zkuru llaha zicran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ko onon yo yimɓe gomɗinɓe jante Allah jantore ɗuɗunde subbum hino ɗon mo bimbi e kikiɗe idan ɗum ɗo holli wondema Allah no yamiri en jantomo o wi kadi ka julde nokku goo wa aqimi solata li zicri ñinnu julde nden sabu janta gollan ɗum ɗo fof no holli wondema neɗɗo julɗo on haɗano haani hebbinde jantagol Allah subhanahu wa ta'ala joni noon haɗay e ɗiɗo jantoreji Allah subhanahu wa ta'ala himo jantani en e hadisul qudusi ko honɗum jantagol Allah ngol waɗanta jiyaɗo makko on ka adna ɗo go'o taw o ɓanginani e wondema azikru yaj'aluka ayyuhal mu'minu tuzkaru fil mala'il a'la عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث الله سبحانه وتعالى وي نلا صلى الله عليه وسلم نفل نوء ويتي الله سبحانه وتعالى يقول حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيلي وبنلا صلى الله عليه وسلم بماكي الله سبحانه وتعالى وي أنا عند ظن أبدي بي min miɗo nokku ka jiyaɗo an on sikkinmi ɗon bimana ka jikkuɗa Allah ɗon himo ɗon wonanma ɗon o wi wa ana ma'ahu hina yazkuruni min miɗo wondi e makko sanga nde himo janto inde an nden ɗo o ma'iya ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗani jiyaɗo makko jantotoɗomo on wondema so tawi himo janto Allah hara mo wondi Allah subhanahu wa ta'ala ɗen andi noon ma'iya on ɗo ko honɗum ko wondema Allah wonde e jiyaɗo makko on ka gandal makko wonde e makko ka sembingol mo ka wallugol mo e piiji ɗi o huli ɗin e wallugol mo e ko heɓugol ko faala kon ko ɗum woni oɗo ma'iya wona ma'iya zati wono yoɓɓe e suufiyankoɓe faamirno wondema ɓe kella ɓe ama ɓe janto ha Allah jippa maɓɓe noɗo ndi bi mana Allah subhanahu wa ta'ala no wondi jiyaɗon sanga nde mo jantomo Allah haray no wondi makko ka gandal no wondi makko ka wallugol mo sembinamo o wi so tawi jiyaɗo on janti kelan e hoore mum kañum tun bimana an tun a jooɗike a anditi fi Allah subhanahu wa ta'ala a hulima a jantike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jantotoma kanko tun kadi e hoore makko si a jantike fi Allah e hakkunde dental jama wono wonɗen e yewtude ɗo ni joni e adna on haɗa yimɓe bu no janti e no wonde meɗe waste ko nokku goto jantiɗi wonɗen neɗɗo o sono janto ɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo wola fi Allah yamira ko moƴƴi haɗa ko boni Allah subhanahu wa ta'ala kadi mawɓa e dental malaikaɓe ɓen dow wowla fi on jiyaɗo makko wonɗo e jantade Allah subhanahu wa ta'ala hakkunde ngal ɗo dental yimɓe e bi mana dental malaikaɓe ɓen ɓe Allah jantima ɓen dow ton ɓen no ɓuuri jama ɓe wonduɗa ga ɓen hiɗa janto Allah subhanahu wa ta'ala ko wana noon kañum kadi jantagol inde Allah ngol subhanahu wa ta'ala ɓe wi'i ɗum ɗo ko ɗum ɗo wurnata ɓernde bani adama on ceerno goto ibnul qayyim al jawzi o wi misal wondema andingol en jantagol Allah subhanahu wa ta'ala jogui nafoore o wi ko misal ɓernde neɗɗo e jantore Allah nden no waadi wono ndiyam waadi e lingi o wi ko honɗum wiɗon alhaali lingi singi yalti ka ndiyam ngi waali ka hoore jorndi ko honno gurdam maggi o waata sikke ala so lingi yalti ka ndiyam ngi waali ka hoore leydi ngi ma par ce que ngi wata wurde ɗon o wi awa ko ni kadi ɓernde bani adama o wayi
si tawi neɗɗo on no jantade Allah subhanahu wa ta'ala ɓernde makko nde wuuriray wa si tawi lingi no wuuritonga nder ndiyam si neɗɗo o welsindike e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e ɓernde makko nde maaye amma alladi yaghfalu an zikrillah wa yadhkuru tijarati wal imarati والشهوات والمسلسلات والمبارات والدولارات يقول الله في حق هذا ومن يأس عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أما أولو نتو منو ودتو يجت جنتقل الله سبحانه وتعالى وإتحكل مكو يقول في الله توقع أجودي وفي جولا ياغل نمرسن دي سجي أردتنو يارتنو ييرتكو أولتا ما في darno ni jigala ka o jodi kanko ko fi dum o wolata ma fi belede wonkiji no rewbe hebolta ko nande mudum o wolata ma fi filmuji ko ndarata filmuji wadi musalsalat yani episode ji jutinadi hala ko dum woni ko filloto ma dum ko fi sport ko watte bodire fi balon ma ko nande mu kanko ko dum o wolata ma wolo fi budi odo neddo sifodo dido piji tawa kanko jonde makko wana fi Allah subhanahu wa ta'ala o wolata don o andintinta ɗon fi Allah o jandata ko Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah subhanahu wa ta'ala wiimo wa man ya'su an zikri rrahmani kala neɗɗo welsindiɗo e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin oɗo min wurtay min jogindiray e makko sheytaniru ndu no wonda e makko naatida e makko yaltida e makko joldida e makko ƴawrida e makko tawa kala ka o yaari kanko e on sheytane ɗon ɓe jokkodiri ko addi yo jokkodiri oɗo sheytane ko joddi ko o welsindi kon o ɗurni e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala o wi fa huwa lahu qarin oɗo sheytane wonda e makko kanko neɗɗo hande kadi wondiɗo makko bimbe kikiɗe jemma yorma ɓe ñaamide ɓe yaride ɓe walude ko watta ko fof kamɓe waddata fi honɗum par ce que himo welsindi e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi wa innahum la yasuddunahum ani sabil ɗi sheytaniji wurtaɗi e jokkugol ɓeɗo yimɓe ɓe jantata ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo no sakkoɓe yimɓe ɓe ɗi wondi e laawol Allah ngol bimana laawol peewal kono e hoore ɗum hara kañum ɓe yimɓe ɗon himɓe sikka wondema ko ɓe fewɓe haranaɓe fewɓe few e nokkugo o wi wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu fruta Muhammad wata a ɗofto wata a jokku wata a wondu e oɗo neɗɗo tawɗo no welsinde ɓernde muɗum eɗe welsinde ɓernde makko ndin e jantagol men tawi kanko fiyake makko on kowoni wokko fantingol oɗo wata jokkodira makko idan ɗum ɗo no holla en wondema neɗɗo julɗo on fiyo o daɗu bone oɗo sheytane o wona tawa sheytane lorratamo ko la budda o wona jantotoɗo inde Allah subhanahu wa ta'ala e golɗo jantagol Allah ɗum ɗo ko gurdam ɓernde nenni ko ɗum ɗo woni ñamete ruhu bani adama on wono tawiri noon ɓandu bani adama on ko ndiyam e ñamete e coñci ruhu on kadi ko ñamata ko jantore Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon mawnita ruhu on ari ko sahih al-Bukhari mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki masalu alladi yazkuru rabbahu walladi la yazkuru rabbah e masalu lhayyi walmayyiti exemple yani misal hakkunde neɗɗo mo no janto Allah e neɗɗo mo tawata jantata ko Allah ɓeeɗo ɗiɗo joƴƴindinama telen ko Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe ɓurdiri toon no wayi wono hakkunde neɗɗo wurɗo e mayɗo ɓurdiri idan ɗum ɗo no holli wondema jaka gurdan haqiqa nan wona e gurdan tigi tigi janɗa wonande bani adama on ko taw hara o jantoto Allah subhanahu wa ta'ala الذكر يحط الذنوب ويمحو الخطايا قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري jantagol Allah subhanahu wa ta'ala no jeeyna fooleji muɗum ɗin harana heɓgol baraji fonati fi aljanna taw jantagol Allah subhanahu wa ta'ala no montana bani adama bakkatuji makko ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki so tawi neɗɗo wi'i subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere ñande fuu ñande Allah subhanahu wa ta'ala montanay kañum neɗɗo wulɗo ɗum ɗo on bakkatuji makko ɗin hay siɗi ɗuuɗiri wa ndiyam maayo ngon ndaren ɗum ɗo na ko metti fini jooɗagol ma wi'a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere ɗum ƴettata hay mintaji 5 wowla ɗum ɗo laabi temedere heɓa moƴƴere honɗum neɗɗo
montanaɗo bakkato ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi ɗuuɗi hay riwaya goɗɗo goɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay gooto arata yawmal qiyamati no jogii moƴƴere nde oɗo ɗo jogii nden sina waɗɗo ɓuri ɗum ɗon isan ngolɗo subbunhinagol no jeeya e ko jantorte Allah kon subhanahu wa ta'ala en anndi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde lagel maɓɓe ngal yettino e ndeɗo simoro tippe maɓɓe ida jaa nasrullahi walfathu wa ra'ayta annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Allah subhanahu wa ta'ala yaminoɓe honɗum o wi fasabbih bihamdi rabbika wastahfirhu innahu kana tawwaba nden Aisha radiallahu anha o wi gila ndeɗo simore tippi e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo seerali bimana ɓe accitali hiɓe maaka subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullaha wa atubu ilay subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilay ka waggol ta'wil ko Allah wiɓe kon fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan ngol ɗo konngol subbunhinandu e tagore nden fuu ko ɗum ɗo woni rewirde Allah subhanahu wa ta'ala sen daari ka alqur'an en taway konngol subhanallahi wona konngol haa wargol bone tun bimana ko konngol ngol tawata malaikaɓe ko ngol woni rewirde Allah e piiji wonɗi ɗin ka hoore leydi gaaɗi wowlata ɗin piiji ɗi wonduɗen ɗin ko wona yimɓe ɓen fuu kadi ko ɗum ɗon rewirde Allah en daari qur'ana tum o Allah subhanahu wa ta'ala no wayi en yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ɗo ko o wi no subbun hinanade Allah subhanahu wa ta'ala bi sigatil mudari yusabbihu lillahi no subbun hinanade Allah ma fi samawati kala ko woni ka kammu wa ma fi l ardi e kala ko woni ka leydi tumagoy mo wen sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi subbun hinanike Allah dendangal konko woni ka kammu e dendangal konko woni ka leydi nokkugo o wi'en wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ala hay'e hunde sina hinde subbun hino yetta Allah yani hunde ko Allah tagi kon ala si wona ɗum no wiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdi o wi kono onon ɓiɓɓe adama ɓen on faamata subbun hinanduji ɗiɗo tagoreji idan hare ngol ɗo konngol subbun hinandu neɗɗo julɗon no hani hebbinde wolgol ɗum moƴƴa tentini oɗo konngol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam raɓɓin ɗin no wonande sonnaji maɓɓe juwariya en andi bimɓire goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yaltuno ɓe tawi oɗo sonnaji maɓɓe teɗo juwariya jooɗi imo ɓanni ɓiɓɓe tamaro ma kaƴoy imo subbun hino pottina subhanallahi o pottina subhanallahi o pottina nelaɗo seeni nokkugo e haaji maɓɓe ɓe jantaki nokku ɓe seenino toon ɓe woni toon ha nangue toowi ɓe tawi sonnaji no jooɗi ka o jooɗino imo subbun hino pottina nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ene a iwali ɗo gila iwmi ɗo a accitali ko wonɗa ɗo o wi nelaɗon maki ndara min mi wowli konnguɗi tati laabi nayyi siɗin peesidirama e ko waɗɗa ɗo gila weeti ɗum konnguɗi an ɗin peesay ɗum o wi honɗum woni nelaɗo maki subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa rida nafsi wa zinata arsi millara kalimati subhanallahi wa bihamdihi e o wi subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi embere tagore Allah ndin fuu yani mi wi'i subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi embere ɗuuɗendi tagore makko ndin fuu e wa zinata arsihi wa midada kalimati e embere ko arsi makko on peesata kon embere ko konnguɗi makko ɗi windirte kon eɗen anndi ɗum ɗon ko hunde nde tawata maaje ɗen fof si moɓodirama no humpitiren noon leɗɗe hoɗama karambi wawata winde konnguɗi Allah ɗin isan o wi ɗuuɗendi ɗum ɗon ɗin foti noon mi subbun hinanike Allah embere ɗum ɗon yani si tawi neɗɗo subbun hinike masalan o wi subhanallahi wa bihamdi adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati e baraji ko heɓata ɗo kon no ɓuri ko goɗɗo jooɗi ha kiikiɗe mbal e gurdam makko ɗen wawi wiide so jooɗi ko poddike jikrol ha hontode o hewditata ko ɗiɗo konnguɗi e raɓɓiɗinaɗe nder nde ɗo yewtere isan ko ɗum waɗi haray neɗɗo julɗo on no hani hebbinde subbun hinagol fiyo heɓu nde ɗo moƴƴere nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama janti e ngol ɗo subbun hinagol الذكر يمنع الشيطان من دخول البيت قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala
ɗum ɗo no woɗɗina seytane e neɗɗo on ka suudu makko. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki si tawi woni neɗɗo no artude ka suudu muɗum haray seytane no itiri ɓaawo ɗum no mo wonɗa o, sabu seytane ko pottitotoma ko embere wo ko jantiɗa Allah, ko ɗum waɗi Allah andini en yi en moolo Allah e bone seytane on mo tawata ko khannas. En jangi o min sarri الوسواس الغناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بوي الخناس الوسواس o ko seytane mo tawata ko wiyete khannas ko mutowo suppito bi mana so tawi hiɗa jantade Allah hiɗa wiide subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ma hiɗa wiide astaghfirullah maɗa julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e konnguɗi arɗi ɗin ka sariya harana konnguɗi moƴƴinaɗi ɗin e haray seytane no pottitima sa a deƴƴi a weltidike tun o naata e nder ɓernde ma nden o sowonsina. ɗo noon joni ɓe holli e wonde si neɗɗo on no hettude ka muɗum woni ko bimbi woni ko ñololma woni ko kiikiɗe ɗo hadis on ko holli ko kiikiɗe e ɓay ɓuuri hewde ko neɗɗo yalta o golloya o arta ɓe maaki so tawi neɗɗo on hewtiti ka muɗum o jantike inde Allah saanga naatugol makko ngol e saanga ñaamugol makko ngol seytane jokkuɗomo o wi'ana e seytaneji heddiɗi ɗin e hirande alana on ɗo ala ɗo ka waalon. So tawi neɗɗo on naati ka suudu muɗum o jantaaki Allah saanga nde himo naata seytaneeru jokkundumo ndun ewnoto seytaneji heddiɗi ɗin awa are en heɓiɗo hannde ka waalen adraktumuma biita are hannde en heɓiɗo ka waalen. So tawi neɗɗo on naati o ɓanni ñaamugol ma yargol o jantaaki Allah nokku ñaamugol makko ngol e nokku yargol makko ngol ɗo kadi seytane on jokkuɗomo wiyay seytaneji ɗimmoji mayru on adraktumul mabita wal asaa on heɓi ñandu on heɓi njaram nden ñande wona antu walta ka suudu ma wona antu yarata njaramji maɗi wona antum woni toon hara nde ñande. Idan ɗum ɗo no holli e wondema hara neɗɗo julɗo on seerata no janto Allah fi yo Allah woɗɗirmo e seytane jaka yo so tawi neɗɗo on hewtiti o jantaki Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko e seytane naatidata si o ñaamima o yari o jantaki inde Allah ko kanko e seytane ñaamidata ɗum noon hay sinaka suudu makko kala ka neɗɗo ɓanni ñaamugol ma yargol o wiyal bisimillah kanko e seytane ñaamidata on ñaamete ɗon kanji kadi koye ɗum ɗo ɗi profita ɗeɓa ko ɗi ñaama o inde Allah jantaka e muɗum kon. Isan ɗum ɗo no holli e wondema haara kañum julɗo on imo haani e etade o duumo e jantagol Allah subhanahu wa ta'ala e alhaaliji ɗin nokku fof e ko jantete ɗon kon. non no jeeya e faljireji yimɓe buyi ɓe jaɓi jantagol Allah ngol no woodi ɓe jaɓi ɗum no moƴƴi kono e ko jantorte kon eno jantorte noon e nde jantete nden ɗum ɗo kamɓe moƴƴinanta hoore maɓɓe ɗum ɗo gasta ka diina ko diina ka wiye ma waɗu hollema ko watta kon hollema no wardata noon hollema e nokku ka waɗata ɗon kadi e fewno nde watta nden wona moƴƴinanta ɗum hoore maɓɓe. Idan haray e wona noon kañum kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓangdenen ka jantagol Allah ɗo ka cuuɗi ɓe holli wonde so tawi neɗɗo o yalti ka suudu muɗum fewndu ka hande o yalti o wi bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah qila lahu kufita wa wuqita wa hudita summa yatanaha anhu sheytan ɓe maaki so tawi neɗɗo o yalti ka suudu muɗum o fokkiti yahde o wi'i tuma nde o yalti bismillahi koye inde Allah yani woni komi yalti tawakkaltu ala llah mi hoolori Allah tun wala hawla wala quwwata illa billah feere ala doole ala mi iwata e alhaali mi yaha e alhaali goɗɗo goo si wona e dunga e Allah so woliɗi konngudi ɗo o wi'ante a yonaama a dandama a fewnama ko fiita wa wuqita wa hudita ɗiɗo tati o wolante hande kadi seytane jokkaynoɗomo o yaada e makko ka saare jindidoya e makko oɗo seytane jokkatamo hande kadi si seytane goɗɗo goo woni e falagol mo ka laawol faalemo ukkude probléme ndu seytaneru wondundu e makko ndun ewnoto on seytane ɗum an ko honno wawɗa hewtirde o neɗɗo mo tawi o yonama o dandama o fewnama ndaren jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko jogani bani adama nafoore kon ɗum ɗo wonante sabu seytane tigi wona hannde kadi hiwowoma e seytaneji heddiɗi o haɗa seytaneji heddiɗi ɗin ɓattagol ma sabu a woliɗi konnguɗa yalde ka suudu maɗa ɗum waɗi e ceerno gooto o ñande goo o addi misal o wii ñande goo seytanuji ɗiɗi no yewta no wawi wonde ko lisanul haali o wooli no wawi wonde kadi ko Allah ƴellintini e muɗum kono ko ɓura famede kañƴinede muɗum kon ko lisanul haali woni ko o yewti o wi wondema seytane kuma no hori ha kuma no ñalɗi no mbuttiɗi moƴƴa
seytane hun janɗu kon ko wi gore an kon ɗum waɗumani o wi min miɗo wonde neɗɗo o ñamata sina o jantoto Allah o yarata si wona o jantoto Allah mi ala heɓude hunde komi ñama junngo makko mi ala heɓude fus komi yara junngo makko ko ɗum waɗi miɗo hori omo wi min miɗo wonde goɗɗo o ñama o jantata ko Allah jaɗa o jantata ko Allah ko ɗum waɗi kala ko ɓanni ko menen idan ko ɗum waɗi miɗo haari mi fotini ɗum ɗon holle wondema haɗa fi yo seytane woɗɗito en e piiji men ɗi fuu ko ma woni yimɓe jantotoɓe Allah subhanahu wa ta'ala jantoren Allah kadi ko nelaɗo addi kon jantoren Allah e piiji ɗin kala e alhaali muɗum koɗi dewe ɗen hiɗe mari sa'iji hiɗe mari noneji hiɗin mari nokkeli ko kala ko ma ndaara sawdo muɗum ko won noon kañum kadi e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala laawol kisal ko no jeeya e ko watta ɓernde neɗɗo on hoya ɗum andi ɓernde neɗɗo no yoora bani adama ɓernde muɗum yooray tuma goo so wattana lila nde yooray ha nde ɓura hayre yorude o andi ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe dartinoɓe annabi Musa alayhi salam ɓe dartorimo noneji ɗin fuu Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en wondema ɓerɗe maɓɓe ɗe yoruno no jeeya e muɗum qissa annabi Musa alayhi salam ka o neɗɗo makko o warano ɗon yimɓe makko ɓe yeddodiri fi warɗomo on e Allah subhanahu wa ta'ala yoɓe hirsu nagge ɓe hirsi nagge ngen ɓe ƴetti yogatere nagge ngen ɓe tappi may ɗon o immi o hooli kono fiiɗum waɗi haɗali ɓe waɗali yoɓe gomɗi waɗali yoɓe yiltude ɓe jokkan Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala humpite wondema o wi summa qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw asaddu qaswa o wi ɓerɗe maɓɓe ɗe yooriti ɓaawo ɗum ɗon haa ɗe waɗi wakkaaje o wi wurin ko kaaji ɓerɗe ɓe ɓuri yoorde fa inna min al hijarati lama yatafajjar minhu al anhar o sifani e wonde no woodi kaaje ɓe tawata ndiyayi no yalta e muɗum no woodi kaaje ɗe no fecco yanata o kulo Allah subhanahu wa ta'ala idan ɓernde bani adama no yoora ko hoynata ɓernde bani adama on ko jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum hikkinɗinta ɓernde neɗɗo waɗande ɓernde nde yoora oɗo gorko goo arno ka imamul hasan albasari o wi ya aba saïd asku qaswata qalbi qala azibha bi zicrillah o wi he ben saïd yani ben saïd ko alhasan albasari o wi min mi ari wullitagol ka maɗa nde ɓernde a yoori nde ɓernde no yoori ɓe mana yoorugol ɓernde ngol alamadeji mum ɗin ko neɗɗo on hay yi'i fure hay yi'i neɗɗo no waɗi masibo honɗum nde hay o waaja honɗum nde changeta jikkuji makko ɗin hulɓintamo wullintamo ɗum ɗo ko alamade yoorugol ɓernde noon idan o wimo azibha bi zicrillahi honcinir ɓernde ma nden ko yoori kon jantagol Allah subhanahu wa ta'ala bimana janto Allah inde ɓernde ma nden nde yoora الذكر يؤتيك أجر الحج والعمرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة حسن أخرجه الترمذي نلا صلى الله عليه وسلم أو ما قد بانغناني حديث أنس بن مالك في اللي o itte nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki si goɗɗo juuli subaka ka jama man solla al gadata fi jama'atin mo juuli julde subaka nden ka jama summa qa'ada yadhkuru llaha on tuma noon o jottike ka o juuli ɗon himo jantade Allah subhanahu wa ta'ala hatta tatlu ashamsu ha nangen fuɗi towi summa solla raka'atayni o juuli darɗe ɗiɗi ɓawde nangen fuɗi towi ɓayɗen andi nangen no fuɗi ɗe o leer ɗon juulatake kanat lahu aka ajri hajjatin wa umratin ɓe maaki o heɓay sabu konko o juuli subaka on ka jama o jotti o janti inde Allah ɗon ha nange ngen towi imma ko subhanallahi ton o wi ma ko alqur'ana o jangi ma ko la ilaha illallah o wi ma ko allahu akbar o wi ma ko alhamdulillah ma o moɓodirɗi fuu ma ɗum ko la hawla wala quwwata illa billah ɗiɗo konnguɗi jantorɗi Allah so moɓodirɗi fof o woli nde wotere so woli ɗi gotol gotol kala no girde o keranaka idan so juuli subaka on o jottike ɗon o jantike inde Allah subhanahu wa ta'ala o subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah o juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha nange ngen towi o immike o ruƴƴiɗo darɗe ɗiɗi nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam sabu waɗugol makko ngol ɗum ɗon o heɓan joddi wano waɗɗo hajju e umra yani o heɓan joddi hajju e umra timmuɗi ɗiɗi tis hunde uytantake mo nder ton idan ɗum ɗon holli e wondema jaka yo juulugol subaka ka jama jottoɗon janto inde Allah subhanahu wa ta'ala ha nange ngen towa ruƴƴa ɗeɗo darɗe ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala windanama baraji o yaɗo waɗi hajji e umra
moodi ɗum ɗo ko nafoore moolanande ni ɗum ɗo no heɓoɓe golle ɗe tiiɗa joɗagol makka julirde jantuɗo Allah subhanahu wa ta'ala. idan haray kono noon kadi azzicru yusaqqilu almizana wa yuhabbibu alabda ila arrahman. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. jantagol Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e ko teddinoyta balance neɗɗo on yawmal qiyama. En andi noon alaawo ko goɗɗo haton jini e muɗum kala kara makko hewti teddugol balance makko on golleji moƴƴi. Allah subhanahu wa ta'ala humpiti e wondema komo balance mum moƴƴi teddoyi o natta aljanna. O wi fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. idan no jeeya e ko teddinanta neɗɗo balance makko moƴƴi yawmal qiyama jantagol Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maaki konguɗi ɗiɗi no woodi foygitiiɗi ɗiɗi ka ɗengal neɗɗo on teddayɗi ka balance neɗɗo yawmal qiyama yiɗaɗi ka Allah ɗiɗo ko honɗum woni ɗin wi'ugol subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. si neɗɗo wi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗiɗo konguɗi ɗiɗi no weli wolude ka ɗengal hiɗi okka neɗɗo on baraji ɗi tawata teddinoye balance moƴƴi on yawmal qiyama. haray ɗum ɗon holli e wondema neɗɗo on no haani jantade Allah subhanahu wa ta'ala. wono imam ibnul qayyim al jawzi imo janti deftere makko no wiye alwabilu sayyib fi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. mono faala heɓude nafoore heewunde andugol ko jantagol Allah jogii ko nafoore yo yilto e nde ɗo deftere alwabilu sayyib ibnul qayyim al jawzi. imo janti e nder nde ɗo deftere ko ɓuri 72 nafooreji ɗi neɗɗo jantotoɗo Allah subhanahu wa ta'ala heɓata. haray ko waɗi neɗɗo julɗo no haani e hebbinde jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri moƴƴude noon fuu e ko Allah jantorte kon ko honɗum wono nelaɗo makiri noon afdalu zikri qira'atul qur'an. jantoreji ɗin fuu ko ɓuri moƴƴude ko janngugol qur'an. fiƴƴi qur'an ko konngol la ilaha illallah ngol. nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallam خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قبول مؤيدكم يولكم من محمد أن باب أتبلا من فو لا إله إلا الله. إذن نتجلد نحاني هبند لا إله إلا الله sabu ngol ɗo konngol ɓeyda imane ɓernde bani adama. ngol ɗo konngol so neɗɗo duumike e maggol Allah subhanahu wa ta'ala hawnaaki arsika mo sakkitorgol wolgol ngol ɗo nelaɗo maaki man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allahu dakhala aljanna. kala neɗɗo mo tawoyta ñande ndey mo maaya o la ilaha illa allahu o sakkiti wowlude e konngol ɗiɗi ko adna ɗo tawa ko ɗum sakkita e windere ka deftere makko golle aray o naate aljanna. idan ngol ɗo konngol la ilaha illa allah ngol jogii nafooreji ɗuɗuɗi hingol mari baraji heewuɗi wonande neɗɗo jantiɗo ngol on tawa ko jantodi ngol ko fi rewirgol Allah ko fi heɓgol baraji. ñande go annabi Musa alayhi salam wona nelaɗo makir noon sallllahu alayhi wa sallam e humpiti en ñande go annabi Musa landino Allah yo andinmo ko o jantora Allah ɓay. Musa no andi jantogol Allah no wonde baraji heewɗi. annabi Musa wi Allah andi nan ko mi jantorema. Allah subhanahu wa ta'ala wi Musa wi la ilaha illa Allah. Musa mijjiti ha o tawi la ilaha illa Allah ɗum ɗo yimɓe ɓen fof no andi ɗum fay koye no andi ɗum mawɓe no andi ɗum rewɓe no andi ɗum sukaɓe no andi ɗum. o wi faala goɗɗum ngo adama ko annabajo yewtiduɗo e Allah subhanahu wa ta'ala tawa ko ɗum ɗon ko gundo ko kanko tun andi ɗum ɗon. o wi Allah jeeyaɓe maɓe fof no wiide la ilaha illa Allah. ani mana on ko holli mo faala goɗɗum ngo harana ɗum ɗon. ɓay o woliri ni Allah subhanahu wa ta'ala wimo Musa si ɗi kammuli jeeɗiɗi e ko woni e majji ko wonala min Allah e leyɗe ɗe jeɗɗi ko woni e majji konko wonala min Allah si ɗi fof ɗi hawtindirama ɗi wallinama e beɗo balance e baraji ko heɓoto kon e wiigol la ilaha illallah waɗama ngo e beɗo balance la ilaha illallah e ɗiɗo kammuli jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi. idan haray ɗum ɗon holli wondema neɗɗo no haani jantade Allah subhanahu wa ta'ala. jantagol Allah no jogii nafooreji boyi no danda neɗɗo bonneji bus ko ɗum waɗi hannde no jeeya e ko soñji julɓe heewuɓe wongol ɓe jantata ko Allah subhanahu wa ta'ala. ɗon geli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki
mo wi bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim si neɗɗo haaliɗi konngudi ɗo laabi tati bimbi ɓe maaki huunde heɓataamo ɓe yani bone wo juhatamo nder ñalal makko ngal fa kadalika so woliɗi kiikiiɗe bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim so a haaliɗi laabi tati kiikiiɗe ɓe maaki bone wo juhatama ɗon e bimbi so a woliɗi laabi tati bimbi bone wo juhatama nder ñalal ma ngal ɗon e kiikiiɗe idan haray neɗɗo julɗo on no haani wakkilaade o jannga ɗiɗo jantoreeji o annda ɗi o wakkilo o waɗa ɗi hara ɗum ɗo wonay sabu o heɓa baraji heewɗi tawa o yanngaki wonay kadi sabu woɗɗinirgol mo Allah woɗɗinirgol mo seytane wona kadi sabu haa tawa o heɓa wiyete kon ma'iyatullah fay Allah wi'i wa ana ma'ahu iza zakarani miɗo wondi e jiyaaɗon simo jantade lan haray ɗen tolo Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en e ɓe yimɓe jantotoɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko isara ko sappagol tun andingol e wondema hara ngol jantagol inde Allah wona wono yo yimɓe goo woni e aaƴorde noon yomi andi yimɓe goo no woodi e wowlaɓe fi jantagol inde Allah kono noon no ɓe ƴettirta yimɓe ɓen noon ɓe ɓanna jonnaɓe ngol jantagol inde Allah ɗo e noon no nelaɗo on addir noon sallllahu alayhi wa sallam no serti ha wonaki woɓɓe maɓɓe yaha ɗum ha ukko e sirku o waɗi haray so a yeehi a ƴetti goɗɗo waɗi hakkude ma e Allah o woni heedo hakkude ma e Allah a fiɓɓike wondema on ɗo walloyema yowma qiyama kala ko sattinoyema haray a naati goɗɗum ngo idan julde nden e korka kan e hajju ngon e zakka on e jantagol inde Allah ngol fuu ko nelaɗo addi ko kamɓe yamiri e ɓe wannu kadi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray enen julɓe ɓen koye yiltito ka deftere Allah ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴetten toon dewe men ɗen hara wona yahugol ɓaaɓo goɗɗo iltita ɓaawa makko ina ko kanko jonnuma ɗum ɗo kanko jonnuma ɗum ɗo gooto mala ko jonnete goɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi diina kan kala ko wona ko nelaɗo addi ko wata wonde diina haray inchallah subhanahu wa ta'ala nde wonno haray kalama koɓe meɗen ɓe habbe ɗen ɓen ɓe seenaki en fof eɗen toranogol ɓe Allah subhanahu wa ta'ala lokkoɓe cellal o moƴƴinaɓe juutanaɓe gurdam maɓɓe ɗo moƴƴinaɓe battane maɓɓe ɗen wannaɓe barke ɓe guure maɓɓe ɗen e wattida en fof e maɓɓe haray inchallahu en gantinoto wono fewdo ɗo ha ñande go assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Mahfouz Ba haray on salminama on hiwrama ko siko moɗon on Abdallah Ɓuriya Kalefor Concentré haray fi on andu to heña haray mi salmini on mi landike ɗum e jamono e ɓe gure nden haray o weltanama fota kadi batte yewtere inchallah men dastay e wawa heɓande en tan seeɗa fi lande tawi tan o heɓata hara kadi koye o mawdu omo wonde e yewtude fi mum ɗo fi jantagol inde Allah ngol inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal